applaudissements pour Bam Gobadi. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. I can speak French. No matter. این اولین نمایش واقعی هست که قرار فیلم بیاد رو پرده به عنوان اولین نمایشی که داره تو پاریس اتفاق میفته. بابت این خیلی خوشحالم. Je suis très content de vous présenter ici en avant-première à Paris. Donc اگه یه ذره ناراحتتون کرد ببخشید چون این واقعیتی که از ایران امروز میاد بیرون این داستان. Ça c'est une réalité de l'Iran d'aujourd'hui. Si ça vous a un peu dérangé, donc excusez-moi parce que c'est comme ça. La réalité iranienne d'aujourd'hui. شاید وقتمون کم باشه. بازیگر فیلم هم اینجا هستن اشکان و نگار. لطفاً بیایید. Notre temps est limité. On va appeler les acteurs de film, les gars d'action. To thank all of you in the very first screening of the film, and we really want to represent our young generation from Iran, and we want to thank you to be a part of this. Thank you very much. Je voudrais vous remercier d'être le premier public pour la première projection, et on est là en tant que représentant de la jeune génération iranienne, et donc on voudrait vraiment vous remercier d'avoir été aussi nombreux à cette projection.